was one baby bia o se me tie video tie ni kasa nyina na ai on the uncle say emre maka cho pense se ni Kristo gina Yankopon e de na gina na o de bonsam so gina bebre beto aba ma bonsam ye tira ye kura bonsam be wini e chere se dia abayo yi kai so pe bonsam de hell no so bonsam place no I know say we go nya dom so de na chi e ya se fem about too much GH if you do so nana ama obusua enemy day na sabre ye training issues and a midday ebesumo na me call ensem no so no sesi ahwe ye mayi mu atum se na me so mpa de ne nyamesuro efrimu sesi anipa mfere se obebu nyame nimtia e wote se bedwem obia so da de bana no na waka na de enta me kan say no se ye abaywe bia the day Eddie Princess I be muso so yes slay queen what the better about things on no say heavy and for a Christopher 42 one more pray dance babedi what train bra boss kombina won kwan no matimi akọ obi no pa de wonim say e wiase we o tim no say heavy na for prayer kono no nka ho bi enya de so person nka ho bi na nyakopon kra atunsa freno be 3 days ago krama ono ane nyakopon akontiase apam say hell no be na hell wonu kwa probabwa e de kofodom akohom na busafo yenhwe video yi embrasisia modie ni suaye because na emme na abadom hunu ukungo shage we ya waso be hye pa ma me so ukungo hia no a waso be hye timi sere wadaroma munsua menya je sebe na he de ni e de na ni wiase sesan bi wiase de na dar ho bi we won atese kwa sebe nim se we ko hello hell prayers twa ye din ago se we ko hell nsi heaven crying kind wa bravo hell je nim se we ko hell me kwa minim yakopon afro me no echi se me ko hell na me say mate yakopon me ko hell because abrabo na me born no heaven yeah abrabo na me born no heaven me ko hell to what just so we ko hell yeah me de ma jasum iti me frɛ yakopon eno echi ene 3 days no go tell me say oh preska obe ko hell na me say oh yakopon mate o de me de nkofo ba na akọ hell ntu va hwe hu biem oh Charlie alen me be ko hell ye wajuma yo ma nyim nko e na fe me bi ase wa oji ba fe e so for Mr. Somamo akwaba biem na enete mi wo apostle Ajiman Prempre ewa na as a for dano the Bible Church of God 7 days Kaswati ba junction and as a free ewo apostle mo akwaba ya me kasa me die eti say na me atu mi ho ye apostle mo so yeah o Yankopon do ne Kristo adumeti eso yes oh bia boko ma fa na and the way come on no share but the extra apostle o kan sana se de oh o se na de extra oh say oba ho fe o dress in the bia come on but the bio ha etimi extra o le me da se the extra na mi shira nkwa na yebisa some yeah mama de o come on make okay apostle yeko ko no so yo mate abayo princess nsem wa ke we hwegu won no tum se awosre so ne ni bra sem no woka wa cheche mu a kira kosi se nyakopo anu atum sa frɛ no atem a kire se wa hwɛ ne bre ya na se hunu hu ya na hunu wa no ya hell na no beko amo no agina mi so se hell no de obeko ai onene ya adwen se hell no beko no kokro obesa fa do medinichi e de akobi ensem a wo kan yi apostle who ni say nyame nhyira obi ene aso adwumayefo nyina Yankopon nhyira mo twiro mu din won kon mo onyam kesi wasase so ansa no aba ayefo oni atifo nyina so sara mesre Yankopon asomtwe edima obia amen aso no mane meyire no abusie nyina so sara gan mo mu de ensem a wo kan ye ma hudwi mo adwi mi 23 year girl ana o se na dwuma o ya ne se o ye ahyawoni o woro no ho mema ne ne da yesa o ye slave queen
Yes, slave. Slave queen. You. Slave queen. And then you show me with your man. Yeah, Brandon. Yeah, Brandon. One more define. Yeah, it's him. The man didn't say for Sansa. Yo. And you know, girl, no, who now, I say, if we are seen, baby, I could do. They say we are home, she are. Ye do be a pen or anything. Oh, yeah. Now, Corano, one was seeing a coupon, and I catch and say, oh, quite heavy whoop. There's a book of something. And one was what you have to say, okay. I say, I haven't cried on prayer or crown, baby, be out. Also, baby, be out, send me to your video. Oh, Jenny Cassandra. Now, I on the uncle, sir, and bring my catch up and say, the Christo Jina, Nancopon, and the engine, no one wants some so Jina. Baby, better to a bamble in some. You tell me a crab on some baby. Actually, say, dear, I buy you a evening. So, pebble in some day. Hell, some in some place. I must see what we are going to do. I asked him, oh, now, Senka Yankopon Yadum, and what Jenny dear Naka. Now, baby, or cockapoo, baby, or ground. She said, Mamma, who said forces to be any room at the yes, sir. I was ready, I mean, Joanno. Can no and some kick can say, and yet no more. So, but it will be a pain, like I said, me dear, me pair, Yamase, and I said, and I said, me call some Jim, Chris or some buy, if you remember. Now, if you be due to me, won't tell no man, even one more now we have to take off on a mobile room. Yanti, that's who be cassette, made them better me now upon some and 90. And as a 7 call on some funny, sign money be even for see for Chrome had this Christ club, but no one more hand our wine saw moon him say, one more yet, that's so bad in. O man pray that some more people when some of the Pansena, ya break it and Cofonia could be because I buy away near do the kind. I said Cofonia could be heavy crane you up, hell new up, and me crampos like a man, a couple of family call hell, Nigeria for cramp with a BAB. Some men come to hell, more fear crowd hell, me the one of the 7. And now your message in as a sign, number 7. There be messages, a sign, who's what? A year. Jeremiah chapter 5 verse 13. Already as some say, a lady chimney, a homebody, any a hungry dear, and never cost was as okay. So, she said the NTV done ye betty. The young will be done ye be whom. The answer said, any pariano, obey ye. Oh, and I do. Ye, Tamu. Eh, now I shall want you crown. Won't shed them. Omudi ya husi Omudi ya husi o. Jantra for man. Ena o waka che obi kura so e jantra ni a. Obetu ko sama wa hivi. E dia na hu no wa so e jantra ni wo ko che no. Jesu wa ku hufi. E ba ba ka wa hivi. So, edi se de nipa no, wan so mu wan hu no, na so e jantra ni e ga so ba e jantra ni a. Na je se e ye braboni no obo nti no. Enye dimpa. So trashy. And you will get to be so as a 1 year. Over somehow, I fear the more council. So trashy. Nene. And I'm saying we are seeing the community. And I was only be away to play. Why am okay? Sabe you cry a life. Oh, Sabe you'll be TV so ready to snow. Oh, and then you are a very common. Okay. Because of the time now, I'm paying it. Okay. And can say we are saying because we are. A second Timothy 3:1. Or can you be below? Say, a middle we are game about any papa we are for, any papa we some come for, but you can send me. So, it's just a Vieno and I'm paying. It was something near pay. And Sandy Manima William. Say, Gary, I walk a maniska. And the scan of say, and my Modino, Amodino, I say, if I'm Amodini, treating pan, Amodini. So, Amodino. Ultimate a wording ho, but in penny for say, I'm going to say your modini. Your modini were bedroom. Your modini, oh, so if he said, the entia, yet, I'm modini say, a Japadia Cassia, a whole nipper be a free day, a baby gassy. And the advantage, I'll collect what can play. But what? Oh, see, pen. Can you get an ultimate Casasa? Won't mean Casasa?
and then social media we are say nimdiano adoso nimdiana bad boss nintino and the bonini in some form in kwasiasem awon gidia ntem bebre and abawiase so enti so busamia na de metima kan say akoda no de oye no otumi gya yankeye nyame mwa no na onyai because jantina bono edi nipa ko say you enti ene no so nye ni first time Bible na bi wo Joshua chapter 2 ashawo djuma no mna Joshua suma akwansirafo obi so monko hwe krobi na on spy kro no omko ye no omko ne komo fo ye ba omo ye wiki enti no ye nyawa ibekum omo susu aye ade bi omo hoten enti emema no ko ye no ena oba bi e fen Rahab bujomanfo ba wo kro mu ena kankrofo mu pe mema no Yakopon krofo no achi wo ene odo wo sie fi so ha odo wo sie no enu nti eboa Israelfo na akwant ayin krofo kromofo ko hwe wo machi kwa mo hu wo ena o ma mema no fa be fufuro ekọ Joshua ni Israelfo edom ena omko taki kuru no so enti omko taki kuru no ase no ena oba Rahab de manfo no ono ne ma ene ne papa ne ma ne busu nyina ena Joshua o munya favor jamanfo ni nya favor wo mani Joshua ka chenko asoja fo se mo mu se sa oba o mo fa no mra eti ya ba be tra Israel ya na se fo da so eti jamansam no ashawo jantra tutu every tete but no mo nya se de ne ekoso na mena na so ntino eno wo ye nsa eti jantra dwuma no ewo tutu nkina ha ba bia he ebi di 2 cities ayi o France 20 cities is it 10 crowd 50 eno bi abole de yefensi ona na mi bisa abayiwe se na ode ne nsem papa poti o tetema de tia na ase de waje atunu se onipa bi a fata obunsam jemu o hwe obi se onunu ho na opemu California Nyankopon betimi agina na oh ende Papa Yesu kai yesu ma me frɛ atenenefo na me frɛ adobonefo se won sakra na dwi na no me ni obi ye program bi wo TV bi so oh aso ka chere wo se Jesus kura na ne ge ani Mary Magdalene Jesus na chere no ware no to ware no ani no wo ma bebre e Yesu Kristo na ye ka se nyame ba ne abia nya no kure so ni nyina ye busisam ne bia na obai eye girl no e fe the princess de no princess no wo se adwuma wo be ya no wo yi so tiase enti Ezekiel chapter 18 amen ka won chiro okay Ezekiel 18:21 now Ezekiel 18:21 Bacho muntie kakra na obonefo nso so sanfri ni boni ya waye nyina ho so sanfri ni boni ya waye nyina ho na odi mahede enyina so na oye atemude a enkwa ena obenya onwu ne mra to ade a oye ye nyina won kai man bio ne tene a waye no mu ena obenya enkwa na me pena me pe obonefo wuo ana Awurade Nyankopon asem ni enye se osanfri ne kwanso na onyankwa ena metana so ndi onyam God nyam de we God of justice okay we deep bone we katwa so a o se obi obeya trene ade so anso be sa wachi no akoye bone fo enyuma no ene ye wonso nkwan wuo na so be den ubewu so enti se guy no was sa enne Yankopon be gine ne okay Luke 23:39 aseni anso papa e boy Yesu aseni e mo abone fo mi ka no ena o vivi won Luke 23:39 wo je ba ku didi na tem ba ku nso e ka je se urade se oba wa hini mu a aya kai so ngo no mu nyina ya bone yefo enti o kan sa no ba ku didi na tem na ba ku nso kan sa papa se no wala Yesu ka je se ena mi se wo se wo ba ka me ho paradise enya sa no kai eno o kan sa na je se at that moment no akwa no ye dey
onyankwa nsachira na je say obonifo bia wo de obi akum nipa 130 number of boni meant me ka uncountable sins ya nipa na ye no wo sakra na dwene a nyame be den obeje no te say de wo akotwetu akum ne yire wa America se yankona ntum na se o te wi ase ona ko da prison kura no ba wo be sakra na dwene ya de tene ya yakopon beje no na apostle sen abaye we sinebu awo kawasa wa kukudo so ne ena media mesa de dom kra ko hell media me ko hell minim da me ka me nya me nya adwen na me se o de me ko na me ka me na tena sa ma dia tum krampo me ko me be ho me be heaven krampo na mako o abaye ni ka se mu se no o dia kukudo so ka se yo betu ya sakra then you tell me ka sakra wan se mo ba no emu mo hwe ni suban ne ye ni ka se ye mo betimi asakra ben wo ka se bi se ama ewiem enye ewrade ensakra ya so what you say onyame bibia nso ne ye otumi ade nyina ye nua ye pani Paul a o chiro ba bibi na Kristo di ye aduma say you guy ne ho history party ni na ba ko se bi ni Bible ni na no ho asem so onye fi nkwana bremu a ekosu esua ne go be ye pani mo che Kristo fuku boni be le say wudi so so tata onya mo e kaka di bibi later on he Kristo ye no oje no so eti onipa du boni ye ni biara ono de okika ngan onim de okika wo di se wo minim se onim de okika onim se o kan se bia kan sa keke na a spirit force should be ene now because obi o was at bia no bia no enye na ni kan yo wo ba hu se ene ni kan ba uko huhu a se de se be ye ne a ye nim Bible kakra no na urade de ewura huhu ene nim se de wo ye no obonsam nyuma no wo ye de oye bonsam amana dwuma ene wo ye eti adwuma na bonsam de aye ama no nsem obekika eno no apostle we de am che ono kakra ensem kika say as I say I don't think say nipa no bi kra erefi Nyankopon kra say Nyankopon na tembo ho so so ahimemu no abunsam jemo ho no kofo erefi no efi asofo no bi ene Kristofo bi abraba wo mbo ena masa dide ne fi ni pasana because so shey ka say mo obo nyame din kra de ka say na kwesa asofo bi kra botin ka say nyame say ubeko mu kra no na nyame ka hwenkyere ne so no obeka bontete nyame so nyame say tu hu say sa ni ye na ekoso asori ni mu bi na ama enkofo no bi wo mani efi asori no say no predi eni asori ni mu yo ozu a dey chat to cry na why no intem ozu ai onse obusa masem na de wo kan ade awudi abusa me en kore we say a Christopher no bi suban ye even asofo no be suban ye enye we say sofo bi a eche gomwa ba bi ni maame owo no woni maame na twempra na dasa 19 good years munya me interview am say unu ba ko na ye me interview ya asam no ba nga na obi ati so na je sofo ye we ya ebeni na ba ya ono ye hye woni wo ka se mo ya ye news wo na Kristo ni wo akotra ba bi wo twani ni ara pa ahoya pese mi kunya krono amu be se fran kwasori me se amu be se fran kwasori asobo bebre shiwi asobo bebre ko cloud ni akotra oni ya wensa na ade che no akotra so de kutababu mo oprichi anu some minibinum ya chese a Christopher any ye any asobo ebinum any ye no a ekoso no eni ntinu so abaye okikansem wo ya enye nwanwa because ohe the ekoso kristosumu a bebe time the nyina so is the work of Satan sa what you say bonsam ba unu say or blackmail yesu blackmail no so tiase ye or Pentecost it was say onipa bi akọ Kristo nchen obese was say Kristo sumo no but na the baby sat ekutia no emu Kristo na sa so enuntina amana basa to obi ansori na o kanti we said ye akore yi kenya osopo yi so o te abroche ya obo ni nua etuo
ayi ne yere obon tio kun no etotoyi now ayi jantre ni be wonya better nse sa asofo mi busaw se o de ni jantre no obo no kre hwese ayi dwamanfo rahab we american no wasebi we dwamanfo but o sevu yakopon krofo o ya doye eti nyame je den o je no kan krofo ashawo ni we o ka zo sakra na o chere so fu bia o kun nipa o che kristo ni bia o she suma se empra emma me masam emma miensa emma nan emma nu che enga ka o me bia so dem singers no o mo e bom ni mu e toto na se o mo so na o mo prayer ko heaven na we o no we hu ni se on do nya heaven ko no o wa ja tum se ha no be ko na o do prayer ko heaven na no so yese no no ti obenya heaven kwan ana obenya no nya aboso o de ye di si for final words to ja na te se futo bia fa ko mo de nkan ya ko ye fa enti mi de me futu ani se oh de cosmo kristo sumu no time e de kristo fo mo ma yen sakra ya dwere asofo we mo me yen sakra ya dwere na yen ene nipa no e hwe yesuan edi yen asofo yesuban nya members ni nyina yesuban so nye e be basa so edi girl no me sere no me ba no on sakra na dwere onya ye hoye no ne nyam be hunu mobo so ti ase because wo ka bi se ono no de me ma pepa e yen krofo sweet sana no wo ka e ye wo mo de ene mo ni ade ade ense mo keka ye no wo tumu se ani enyan etan me sere on sesa na rahab udwamanfo rahab wo ba abu o sakrai o ya doye nyame je sanso na kristo fo a mo so mo ye sewo dwuma no bia o mo so etisa mo nya atwomfo no hypocrisy fo no o mo so ehwe no mo adwunu enye steady ye fa no kre ene awurase odon gidie enso awurade na ye nya dan kwafa yo midamase adofo no ne anuanom beni manu be si anti no me number na pese wo hia me a na atwetwe nkomo kakra 0544 2626 14 0544 2626 14 020 70200 11 020 20 70 200 11 Missentia as we dream and Mamuina Apostle of my friend. Amen. What shrine pa never for also a conya say, what do you be a fight and when you want to say, what the bet to draw our too much GH comment section one not what affiliating away Instagram page at too much GH_. Na sena eye apostle aka we tufu bebrewum enye abaye nkwa adie na nso yenya ye hwe bia betimi afefuto wum wa braba wo bo no awu gidi se we kristo na wo pray heaven kwan no obi so hwe na wo tu ni ye a wo hwe so we ntu ni ye so a wo hwe so o de bon bro betimi de atembo editia wa mu nti ye hwe ye bra ye bo no eye midi adina na ama obuso nyame adoma ye besan edi enhia bi makram Mede de Isaac Odwampo obetun afem de great ampo mbrembren wonu me nka mo ni ehwe too much G8 mo ye too much na me so me ye amo fire too much GH we boy wate shout out to your fans and everybody who is watching too much GH.